Do nya kwaramogo jopur e kaunti ma Kituyu kwa mondo mi orang malong'o chal mar kor lwasi ma ichiwo gi jokor boche e kindegi ma koro jopur ma pacho ka ikore mar komo bang' koth chako chwe pacho ka magi owachi e kinde romo mano bagi boma ma Mwingi mano bagi gi migawo mar koro chal kor lwasi kata the Kenya Meteorological Department kod apisas mag pur kama ne giwacho ni kit pur manyachon sani ok nyal tiyo kaluwore gi lokruok chal mar kor lwasi gi kwa jopur mondo mi opidh cham manyalo dongo kata bedo ni koth ok chwe mathoth. Is the direction of wind. It will collapse and falls down. That is the indication that now, because of that rise. If it goes the notion towards north, then mvua inatarajiwa kuanza. Mbele ya utabiri ulikuwa tumetoa utabiri wa kwanza, tulikuwa tumesema wiki ya mwisho ya mwezi huu. Lakini kuanzia juzi, director wetu mkuu alitoa utabiri ya kwamba itakuwa kwanza na siku kama 3 za mvua kuu. Na ukiangalia wiki ijao ikiisha na tukianza wiki nyingine kuna mvua pale inaweza kuwa inatarajiwa kuja. Na pia sababu wananchi wote kuna wale ambao wanaamini mambo ya sayansi ambao tunaita research, na kuna wale ambao pia kuna ile information tunaita ITK ama indigenous knowledge, ambao kuna wale wataalamu wa kienyeji ambao pia wanaweza jua tutapata mvua ya aina hii na itakuwa namna hii. Tutafanya